1983-cü ildə peşəkar qaçış dünyası heç kimin gözləmədiyi bir insan tərəfindən sakitcə sarsılacaqdı. Onun adı Cliff Young idi. O 61 yaşlı, Viktoriya ştatında yaşayan sadə bir kartof fermeri idi. O idmançıya oxşamırdı. Müasir zallarda məşq etmirdi. Hətta dünyanın ən çətin yarışlarından birinə kombinezon və iş çəkmələri ilə gəlmişdi. Bu yarış Sydney to Melbourne ultramarafonu idi. 875 kilometrlik çox ağır bir məsafə. Adətən peşəkar qaçışçılar bu məsafəni təxminən 5 günə qət edirdilər. Onların komandaları, strategiyaları və illərlə təcrübələri var idi. Cliff'də isə bunların heç biri yox idi. Jurnalistlər ondan necə məşq etdiyini soruşanda, o sadəcə belə dedi. Fermasında qoyunların arxasınca qaçırdı. Bəzən 2-3 gün fasiləsiz, pis hava şəraitində belə. Onun hazırlığı bu idi. İnsanlar güldü. Start xəttində peşəkarlar isinirdi. Cliff isə sakitcə dayanıb gülümsəyirdi, sanki oraya aid deyildi. Yarış başlayanda isə daha qəribə bir şey oldu. O, digərləri kimi qaçmırdı. O, yavaş və biraz qəribə görünən bir sürüşmə ilə irəliləyirdi. Hamı onun tezliklə yarışdan çıxacağını düşündü. Amma Cliff'in düşüncə tərzi fərqli idi. Digər qaçışçılar gecələr bir neçə saat yatmaq üçün dayananda Cliff davam edirdi. O demək olar ki, yatmırdı. Sadəcə yavaş, amma dayanmadan irəliləyirdi. Saatlarla, günlərlə. Və yavaş-yavaş inanılmaz bir şey baş verdi. Peşəkar qaçışçılar bir-bir geri qalmağa başladılar. Cliff daha sürətli deyildi, amma o davamlı idi. Digərlər dayananda o qaçırdı. Digərlər yorulanda o dözürdü. 5 gündən çox davam edən bu mübarizədən sonra Cliff Young finiş xəttini birinci keçdi. O sadəcə qalib gəlmədi, yarış rekordunu da qırdı. İzdiham şokdaydı. Onların güldüyü insan ölkənin ən yaxşı idmançılarını geridə qoymuşdu. Amma onun etdiyinin ən təsirli hissəsi bundan sonra oldu. Cliff'e böyük pul mükafatı qazandığı deyiləndə o dedi ki, belə bir mükafatın olduğunu bilmirdi. Sonra isə bu pulu digər qaçışçılara paylamağa qərar verdi. Çünki onların buna daha çox ehtiyacı olduğunu düşündü. Cliff Young qalib oldu, çünki o ən sürətli deyildi. O qalib oldu, çünki o dayanmadı. Uğur qazanmaq üçün mükəmməl şəraitə, mükəmməl bacarıqlara və ya başqalarının təsdiqinə ehtiyacın yoxdur. Bəzən sakit və davamlı səylər ən böyük istedaddan daha güclü olur. Başqaları doğru anı gözləyərkən sən sadəcə davam etməlisən. In 1983, the world of professional running was about to be quietly shaken by a man no one expected. His name was Cliff Young. He was 61 years old, a potato farmer from rural Victoria. He didn't look like an athlete. He didn't train in modern gyms. In fact, he showed up to one of the toughest races in the world wearing overalls and work boots. The race was the Sydney to Melbourne Ultramarathon, a brutal 875-kilometre challenge that usually took elite runners about 5 days to complete. These athletes had teams, strategies, and years of professional training. Cliff had none of that. When reporters asked him how he trained, he gave a simple answer. He chased sheep on his farm. Sometimes for 2 or 3 days straight, without stopping, in bad weather. That was his preparation. People laughed. At the starting line, the professionals stretched and prepared. Cliff stood there, smiling, looking completely out of place. When the race began, something even stranger happened. He didn't run like the others. Instead, he shuffled forward with a slow, awkward motion that looked almost comical. Everyone assumed he would quit. But Cliff had a different mindset. While the other runners stopped to sleep for several hours each night, Cliff kept going. He barely slept. He just continued his steady, relentless shuffle, hour after hour, day after day. Slowly, something incredible happened. One by one, the professional runners began to fall behind. Cliff wasn't faster, but he was consistent.
While others rested, he moved. While others slowed, he endured. After more than 5 days of continuous effort, Cliff Young crossed the finish line first. He didn't just win, he broke the race record. The crowd was stunned. The man they laughed at had outperformed the best-trained athletes in the country. But what he did next made his victory even more powerful. When Cliff was told he had won a large cash prize, he said he didn't know there was a prize. Then he decided to give the money away, to the other runners who needed it more. Cliff Young didn't win because he was the fastest. He won because he didn't stop. You don't need perfect conditions, perfect skills, or others' approval to succeed. Sometimes, quiet persistence beats loud talent. While others wait for the right moment, you just keep moving.